abantu batari munsi y'umunani ndetse hari n'abavuga 16 bishwe, abandi 400 barakomereka ubwo ibihumbi by'abaturage bahuriraga mu myigaragambyo yabereye hirya no hino muri Kenya kuri uyu wa gatatu bamagana ubutegetsi bwa Perezida William Ruto. Abapolisi bahanganye n'abigaragambya mu murwa mukuru Nairobi no mu yindi miji. Ku munsi nyirizina hari huzuye umwaka habaye indi myigaragambyo yiswe ko ari y'amaraso yabaye mu 2024 ubwo abigaragambya bamaganaga ivugururwa ry'itegeko ryongeraga imisoro muri iki gihugu. Benshi mu bari mu myigaragambyo baririmbaga amagambo agira ati Ruto agomba kugenda. Bari banitwaje amashami y'ibiti nk'ikimenyetso cy'amahoro mu kurwanya ubutegetsi bwa William Ruto. Guverinoma ya Kenya yahagaritse ibiganiro bya radio n'amashusho ya televiziyo bivuga ku myigaragambyo, ariko icyo cyemezo cyaje guteshwa agaciro n'urukiko rukuru rwa Nairobi. Ibi mvuga byabaye kuri uyu wa gatatu. William Ruto yasabye abigaragambya kutagira icyo bahungabanya ku mutekano n'ituze by'igihugu, mu gihe imbaga y'abantu yageragezaga kwegera hatuye ariko ikaza gusubizwa inyuma n'abapolisi. Imyigaragambyo ntabwo igomba gusenya amahoro ya Kenya. Nta kindi gihugu dufite twahungiramo ibintu nibigenda nabi. Ni inshingano yacu kurinda umutekano w'igihugu cyacu, niko Perezida Ruto yabwiye abigaragambya. Perezida William Ruto ibi yabivugiye mu muhango wo gushyingura wabereye mu ntara yo ku nkengero z'inyanja, intara yitwa Kilifi. Byaje kumenyekana ko atari mu rugo iwe, ari naho hari ibiro bye. Byagaragaye ko atari ahari mu gihe urubyiruko rw'abigaragambya rwari rwatangiye gutera ubwoba ko rushobora kwinjira mu rugo rwe ku ngufu. Abapolisi bashyizeho za bariyeri na za senyenge zifite ubugi mu gufunga imihanda minini cyane cyane yerekeza ku ngoro ya President State House no ku nteko ishinga amategeko. Inzego zishinzwe umutekano ntabwo ziratangaza imibare y'abakomeretse cyangwa se abapfuye mu myigaragambyo yo kuri uyu wa gatatu, ariko ishyirahamwe ry'abaganga rya Kenya, Kenya Medical Association, ishyirahamwe ry'abanyamategeko muri Kenya ndetse n'ihuriro rishinzwe isuzuma n'ivugurura rya polisi bavuze mu itangazo ryabo ryashyizweho umukono n'impande zose ko abantu 8 ari bo bishwe. Mu bantu 400 bakomerekeye muri iyo myigaragambyo, 83 bakeneye ubuvuzi bwihariye, naho 8 barashwa amasasu. Muri abo bakomeretse kandi harimo n'abapolisi 3 nk'uko iryo tangazo ribivuga. Itsinda ry'uburenganzira bwa muntu Amnesty Kenya ryo rivuga ko abishwe bagera kuri 16. Umwe mu bigaragambya witwa Amina Mude yabwiye BBC ati ninjiye mu myigaragambyo kugira ngo ndwanire hazaza h'abana banjye. Ati numva igihugu cyacu kitarimo kujya mu cyerekezo cyiza, cyane cyane mu bijyanye n'uburezi n'ibindi byose birimo kubera mu gihugu. Igihe kirageze ngo igihugu n'abayobozi batwumve. Mu mujyi wa Nairobi amashusho agaragaza imyotsi iryana mu maso izamuka hagati y'inyubako, ibyatumye bigaragambya bahunga, abenshi bakorora ndetse bagerageza gukingira amaso yabo. Rwagati mu mujyi abigaragambya banyuraga ku maduka yafunzwe n'imihanda yambaye ubusa itarimo ibinyabiziga cyangwa urundi rujya n'uruza. Uruzitiro rw'inteko ishinga amategeko rwari rwuzuye indabo zo kunamira bapfuye n'inyandiko zanditswe n'imiryango yabo hamwe n'urubyiruko rugaragaza kutemera guceceka. Ni ibintu byibukije ubushyamirane bw'umwaka ushize bwabereye aho hantu. Umukobwa muto wari wambaye ibendera rya Kenya yari afite icyapa cyanditseho amazina y'abantu bose bishwe n'inzego z'umutekano mu mwaka ushize ubwo bashakaga guhosha imyigaragambyo. Kubera iki barimo kwigaragambya? Kubera iki imyigaragambyo ifite ingufu zingana uko? Kubera iki bashaka ko Perezida William Ruto ava ku butegetsi? Reka tubivugeho. Uru rubyiruko rwa Kenya ruri mu myigaragambyo mu rwego rwo kwibuka umwaka ushize w'imyigaragambyo ikomeye yasojwe nuko abigaragambyaga binjiye ku ngufu mu nteko ishinga amategeko ya Kenya, bikavamo kwicwa kw'abigaragambyaga barashwe n'inzego z'umutekano. Iyi myigaragambyo yatangiye mu kwezi kwa gatandatu k'umwaka wa 2024 ubwo abaturage bigaragambyaga bamagana umushinga w'itegeko ry'imari wategekaga kongera imisoro. Bigaragambije kugera ubwo Perezida William Ruto yisubiyeho agakuraho uwo mushinga bitewe n'igitutu cy'abaturage. Kuva Ruto yaba perezida mu 2022 imisoro ku mishahara yarazamutse, umusoro ku bicuruzwa by'ingenzi nk'ibikomoka kuri petrol wikubye 2, kandi abaturage basabwa kwishyura umusoro mushya wo kubaka n'undi wo kubwishingizi bwo kwivuza. Iri tegeko ryateje impaka yari rigamije gukusanya miliyari 2 na miliyoni 700 z'amadolari nk'uko guverinoma yabivugaga,
ngo kugira ngo igabanye gushingira ku nguzanyo z'amahanga. Gukazwa kw'imyitwarire y'inzego z'umutekano mu gihe cy'iyo myigaragambyo byahitanye abantu 65, abandi 89 baburirwa irengero, ndetse abagera ku bihumbi barafungwa nk'uko Amnesty International bivuga. Leta yivuga ko abishwe ari 42. Iyi myigaragambyo yari yabaye nk'iyacogoye, ariko yongera kubura muri uku kwezi nyuma y'urupfu rwa Albert Ojwang, umwarimu akaba n'umubloga wakoreshaga cyane imbuga nkoranyambaga, wapfiriye muri kasho ya polisi. Urubyiruko rwa Kenya ruri mu myigaragambyo rwiswe Gen Z protesters rugaragaza uburakari ku butegetsi bwa Ruto, rubushinja agasuzuguro no kutizerwa. Barasaba ko Perezida Ruto yegura. Indi mpamvu yatumye abantu bigaragambya kuri uyu wa gatatu nuko Kenya imaze umwaka ibaye mu gihe cy'ihungabana byatewe n'abantu baburirwa irengero, guhera ubwo urubyiruko rwatangiraga imyigaragambyo ku itariki ya 25 y'ukwa gatandatu mu 2024 rwamagana kongerwa kw'imisoro. Nk'uko ikigo cyigenga gishyigikiwe na leta kibishimangira, abantu barenga 80 barashimuswe hagati y'ukwezi kwa gatandatu k'umwaka ushize n'ukwa mbere muri uyu mwaka. Bamwe muri bo bamaze kurekurwa mu byumweru bishize, ariko ngubu hakomeje kwiyongera amajwi asaba ko abashimuswe bose barekurwa nta yandi mananiza. Ibi bikorwa bikunze kuba ku bakunze kuvuga bashize amanga banenga ubutegetsi, kandi abantu benshi bavuga ko bikorwa n'abashinzwe umutekano, nubwo ubutegetsi budahwema kubihakana. Byatangiye mu kwa gatandatu k'umwaka wa 2024, ariko birushaho gukaza umurego mu kwa 12 muri uwo mwaka, ubwo amafoto yakozwe n'ubwenge bw'ubukorano cyangwa se intelligence artificielle agaragaza Perezida William Ruto aryamye mu isanduku yatangiye gukwirakwizwa ku mbuga nkoranyambaga. Iyi myitwarire ikomeje gutera ubwoba hose mu gihugu, aho ababyeyi bamwe bavuga ko bafite impungenge ku mutekano w'abana babo, ndetse n'abaharanira uburenganzira bwa muntu banenga ubutegetsi bwa Ruto ku mbuga nkoranyambaga bakomeje kwibasirwa. Kenya inashinjwa kwemera ko andi mahanga aza gushimuta abaturage bayo cyangwa se b'abanyamahanga bari ku butaka bwa Kenya, bagashimutwa ku ngufu bakajyanwa kuburanira mu bihugu byabo. Ibi ngo binyuranije n'amategeko mpuzamahanga. Mu kwezi kwa mbere muri uyu mwaka, umunyapolitike n'uharanira uburenganzira bwa muntu wo muri Tanzania, Maria Sarungi Tseai, yashimuswe n'abagabo bitwaje intwaro ari muri Kenya, aza kurekurwa hashize amasaha make. Mu mwaka ushize kandi, umuyobozi utavuga rumwe n'ubutegetsi bwa Uganda, Kizza Besigye, yashimutiwe Nairobi, bivugwa ko byakozwe n'inzego z'umutekano za Uganda, hanyuma ajyanwa ku ngufu mu gihugu cye ngo aburanishwe n'urukiko rwa gisirikare. Mu bihumbi byari byitabiriye imyigaragambyo mu murwa mukuru Nairobi kuri uyu wa gatatu, bamwe bari bitwaje amabendera ya Kenya n'udupapuro twanditseho ubutumwa buriho amafoto y'abigaragambya bishwe mu mwaka ushize, baririmba bati Ruto agende, Ruto must go, bashaka kuvuga ko Perezida William Ruto watangiye umushinga wo kongera imisoro watumye urubyiruko rutangiza imyigaragambyo mu 2014 ava ku butegetsi. Umwe waganiriye na Al Jazeera yaragize ati, naje hano nk'umusore w'umunyakenya kugira ngo nigaragambye. Ni uburenganzira bwacu ko bw'abavandimwe bacu bishwe mu mwaka ushize. Polisi iri hano ikwiye kudukingira, ariko niyitwica. Naho Eve, umukobwa w'imyaka 24, yabwiye ibiro ntaramakuru AFP ati, ni ingenzi cyane ko urubyiruko rwibuka itariki ya 25 y'ukwa gatandatu, kubera ko bahaburiye abameze nkabo, bavugaga nkabo, barwanyiraga imiyoborere myiza. Abigaragambya kandi bateraniye no mu bindi bice bitandukanye by'igihugu, harimo n'umujyi wa Matu uri nko mu birometero 100 uvuye mu murwa mukuru Nairobi, ahavuzwe amakimbirane hagati yabo n'inzego z'umutekano. Ubashize imyaka hafi 3 Perezida wa Kenya William Ruto ayoboye igihugu, ariko ngo barimo guhura n'imbogamizi zikomeye cyane zishobora guhungabanya ubutegetsi bwe. Kenya iri mu bibazo bikomeye by'ubukungu na politike n'imibereho rusange y'abaturage. Ikibazo cyatangiye kugaragara ubwo imyigaragambyo yatangiraga mu 2024 yamagana itegeko ry'imari, biza gusubira nyuma y'uburakari no kutizera byatewe n'amabwiriza mashya ajyanye n'ubwishingizi bw'ubuzima rusange. Muri icyo gihe, iyirukanwa ku mirimo ry'ahoze ari Vice President Rigathi Gachagua ryahinduye imiterere ya politike n'imikorere mu ihuriro rya politike ryazamuye Ruto ku butegetsi. Ku rwego mpuzamahanga, igabanuka ry'inkunga z'amahanga n'imyitwarire itunguranye ya Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump birimo guteza impungenge nyinshi.
Ibi byose byatangiye guca intege icyizere cyaba cy'abaturage imbere mu gihugu cyangwa se cy'abafatanyabikorwa bo hanze ku bijyanye n'icyerekezo cya Kenya. Muri uru rugamba Perezida William Ruto agomba gucunga ibintu bitatu by'ingenzi icyarimwe. Icya mbere ni ukuzanira ihumure abaterankunga n'abatanga inguzanyo ku rwego mpuzamahanga. Icya kabiri ni uguhuza impande zihindagurika za politike imbere mu gihugu. Naho icya gatatu ni ugutega amatwi ibibazo n'impungenge z'abaturage ba Kenya, byose akabikora ategura amatora yo mu 2027 ari hafi. Kenya yari ifitanye umubano wihariye na Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu gihe cy'ubutegetsi bwa Joe Biden, aho Perezida William Ruto yitwaga na benshi umuhungu ukundwa wa Biden. Umwanya w'ingenzi Nairobi ifite ku mugabane ndetse n'agaciro kayo mu bijyanye na politike mpuzamahanga byiyongera ku nyungu zihuriweho mu kurengera ibidukikije no mu by'umutekano, byatumye umubano wa Kenya na Leta Zunze Ubumwe za Amerika urushaho gukomera. Ibi byagaragajwe n'urukurikirane rw'ingendo z'abadiplomate bakomeye, harimo n'uruzinduko rwa Ruto muri White House mu mwaka ushize, rwari urwa mbere rw'umuyobozi w'umunyafrika kuva mu 2008, ndetse n'ingendo za Anthony Blinken na Jill Biden muri Kenya hagati y'umwaka wa 2021 n'2024. Ruto kandi yubakiye ku mubano ukomeye n'uwahoze ari ambasaderi wa Amerika muri Kenya, Meg Whitman, waje kwegura nyuma y'itsindwa rya Biden mu matora. Hari ibintu bibiri by'ingenzi byagaragaje akamaro ka Kenya muri politike mpuzamahanga kuri Amerika. Icya mbere, Kenya yagizwe umufatanyabikorwa ukomeye wa Amerika utari mu muryango wa OTAN mu 2024. Ibi byahaye igihugu umwanya ukomeye cyane mu by'umutekano mu karere no ku rwego mpuzamahanga. Ikindi ni ukohereza abapolisi 1000 b'Abanyakenya muri Haiti kurwanya ibibazo by'imitwe yitwaje intwaro. Ibi byombi byari umusaruro w'imbaraga z'umubano wa Kenya na Amerika muri manda ya Joe Biden. Nyamara igaruka rya Donald Trump ku butegetsi ryateje ingorane zikomeye cyane kuri Kenya. Biracyari kure kumenya niba Ruto azashobora guhindura icyerekezo cy'iyi politike nshya no kubaka umubano uzarinda ubukungu bw'igihugu. Hari ibintu bibiri biteye impungenge. Icya mbere ni ukugabanuka kw'inkunga z'amahanga cyane cyane mu rwego rw'ubuvuzi. Ikindi ni ugusubira inyuma ku ntego z'ibidukikije zari ishingiro ry'umubano hagati ya Joe Biden na William Ruto. Kenya ifite intege nke kuri ibyo byombi. Mu rwego rw'ubuzima honyine, akazi k'abarenga 50,000 kashyizwe mu kaga, kandi inzobere zivuga ko igihugu gishobora kwinjira mu bibazo bikomeye by'ubuvuzi ndetse no gutakaza ubushobozi bwo gutanga serivisi z'ubuzima biturutse ku kwimuka kw'abaganga bajya kwishakira amahirwe ahandi. Byongeye kandi igabanywa rikabije ry'ingengo y'imari ku mishinga yo kwita ku kirere rishobora guhungabanya gahunda z'ingufu zisubira ndetse no kubuza Kenya ubushobozi bwo guhangana n'ibiza biterwa n'imihindagurikire y'ibihe. Ikibazo nyamukuru ni ukumenya niba Perezida William Ruto ashobora kubona inzira imuhuza na Donald Trump mu gihe amateka agaragaza ko yari hafi cyane ya Joe Biden. Haribazwa niba Donald Trump azafata Ruto nk'umugambanyi nk'uko yabigenje kuri Perezida wa Ukraine Volodymyr Zelensky. Gusinya amasezerano y'ubufatanye mu bucuruzi n'ishoramari, Strategic Trade and Investment Partnership (STIP) yatangiye mu gihe cya manda ya mbere ya Trump bishobora kuba intangiriro isobanutse yo kongera guhuza umubano. Ruto kandi asabwa gutekereza no gusobanura neza impamvu Kenya ikwiye gukomeza guhabwa umwanya wihariye mu mubano na Amerika mu gihe ubutegetsi bushya bwa Donald Trump bushyiraho imiterere y'ubufatanye bushingiye ku nyungu. Ariko ibibazo bya diplomasi byose birutwa kure cyane n'uburakari buri imbere mu gihugu, aho Perezida William Ruto asabwa gucunga umutekano, ituze no gukomeza ubutegetsi bwe. Guhera ku myigaragambyo mu kwa gatandatu no kwa karindwi mu 2024, ubwo abaturage bigaragambyaga bamagana itegeko ry'imari n'inkurikizi zaryo z'imisoro, Ruto wiyise umushabitsi waje ku butegetsi, the hustler president, yakomeje kugenda atakaza igikundiro mu baturage cyane cyane mu rubyiruko. Aba bajene bibumbiye mu cyo bise Gen Z movement barikoma cyane uyu mukuru w'igihugu babona nk'uwatsinzwe mu guhangana n'ibibazo bikomeye by'imibereho y'abaturage. Muri ibyo bibazo harimo ubushomeri bukabije, imiyoborere idahwitse ndetse na gahunda y'ubwishingizi bw'ubuzima butanoze. Ibi byose bikaba birimo kuba mu gihe imisoro yazamutse cyane. Iyo misoro ishyigikiwe na leta nk'uburyo bwo gukemura ikibazo cy'ubukene bukabije n'umwenda udashobora kwishyurwa leta ifitiye ikigega mpuzamahanga cy'imari n'abandi batanga inguzanyo, ndetse no kwirinda kwinjira mu gihombo gikabije. Nubwo ibi byashoboraga kugaragara nk'ingamba ziri mu ubwenge ku rwego rw'ubukungu, abaturage benshi bakomeje kubyamagana babona ko Ruto ashyira igitutu gikabije ku Banyakenya.
ariko ntiyerekane ubushake bwo guhangana n'ibibazo bikomeye bikomeje kuba mu butegetsi bwe. Ibyo bibazo birimo nk'ikoreshwa ry'umutungo wa leta mu buryo butari ngombwa ndetse n'imishahara ihanitse y'abayobozi bakuru, hakaza na ruswa bavuga ko yabaye ndengakamere. Ibi byose byatumye icyizere cy'abaturage kuri Ruto kigabanuka, by'umwihariko mu rubyiruko rumufata nk'utakiruhagarariye mu bikorwa. Kubera igitutu cy'umutekano n'ubukungu kimuriho, Perezida William Ruto yongeye kwiyunga n'abatavuga rumwe n'ubutegetsi barimo Raila Odinga. Nyuma y'imyigaragambyo y'urubyiruko ya Gen Z yo mu mwaka ushize, Ruto yazanye bamwe mu bagize ishyaka ritavuga rumwe na leta Orange Democratic Movement ODM riyobowe na Raila Odinga, agamije gushyiraho guverinoma y'ubumwe bw'igihugu. Ibi byarangiye hagezwe ku masezerano yo ku itariki ya 7 y'ukwa gatatu yo gushyiraho guverinoma ishingiye ku ihuriro rigari ry'amashyaka. Iyi guverinoma y'ihuriro rigari yinjiyemo kandi abandi banyapolitike bari barasigaye inyuma mu miyoborere mu rwego rwo gushaka ko bayishyigikira. Muri urwo rwego, gutsura umubano na Odinga birafasha Ruto gukumira ko yajya ku ruhande rwa Gachagua wahoze ari vice president, ubu urimo gushaka kugaruka mu kibuga cya politike, cyane cyane mu karere ka Mount Kenya gafite ubwiganze mu batora. Gusa ibi byose bizagira umusaruro ari uko Perezida William Ruto yabashije kurokoka iyi myigaragambyo y'urubyiruko.